me čeka ispod vode. Misliš da su stabla mislila na jezero? Da, ne bih preporučio ići ispod te vode, osim ako je vizija o kojoj govore crno ništavilo beskrajne tuge. Da, i što ćemo? Možda imam ideju. Uvrijedio bi me nedostatak vjere u mene, ali trenutno ni sam nemam dovoljno vjere u sebe. Ima li zvijezda dovoljno čarolije da mene i Oluju podigne iznad jezera? Ono, iznad središta? Ja ne znam, odavno nije pila vodu. Misliš li da možeš? Cool, mrak. I to je to. Ako nas dovučeš tamo, mislim da Oluja može podići dovoljno jak uragan koji će izvući Merkoliju iz jezera. Što? Rory, ne! Nemaš šanse da možete kontrolirati uragan. Znam da se želiš umiliti ravnateljici, no to neće... Ne radi se o meni, ni o ravnateljici, ni o umiljavanju. Znam da je opasno, no moramo pokušati. Ne možemo dozvoliti uništenje otoka Jednoroga. Dobro, pa kad već nemamo bolju ideju, probajmo. To je povjerenje koje sam želio dobiti od tebe. Dobro, curo, učinimo to! Usput, ako me već izbacuju, onda je bolje da odem sa stilom, zar ne? Hajde, Oluja! Dakle, cijeli otok Jednoroga i svi na njemu ovise o uspjehu naše misije. Nije da smo pod pritiskom. Hajde! Mora biti snažniji! Djeluje! Što god bilo, nastavi! S tobom sam, Olujo! Hajde, Rory! Možeš ti to! Izdrži još samo malo! Sad! Sofija! Gospođice Mendoza, što radite ovdje? Pomažem Roriju! Čekaj, Rory je tamo? Daj sve od sebe! Joj, ta Sofija! I ja želim u borbu protiv zla, no ići sama, to je jako oholo. Da, ono kad ti kažeš da je nešto jako oholo. Pa, ja bih bar imala plan. Poslati vas da izmorite Gavranzelu, a onda u prikladan dramatičan trenutak upasti i pobijediti je. Opa, da, to zvuči kao plan koji bi ti smislila. Biće u redu. Zvijezda je s njom. No čim se stvari smire, idemo ju potražiti. Kako god. Bila je jasno. Ako želi biti sama, ostavit ćemo ju na miru. Zvijezda!
ti. Opet se izvukla i sad akademija i prijatelji. Zašto sam mislila da ću uspjeti bez njih? I dalje ga želiš maziti? Ne, hvala lijepo. Bravo! No pobjeda nad tom malom je tek predjelo. Vječno okamenjivanje jahača jednoroga i uništavanje njihove škole bit će nam glavno jelo. Hajde! Ne mogu vjerovati. Mrkorog? U zdencu vizija. Tata je rekao da stiže opasnost. Misliš li da nas je upozoravao na ovo? Bili smo sigurni da je Gavranzela pobjeđena, no ona se nekako vratila. Ako on vidi što se događa tad... Znala sam! Nije to tek vizija ni san, nego moj tata. On je negdje tamo i živ je. Da sam mogla dulje pričati s njim, možda bi mi rekao kako da ga pronađem. No, vizija je samo jedna. Moramo se vratiti na akademiju. Ako još uvijek postoji. Hvala. Opa! Tu je. Jaglac! I toliko drugih poznatih lica. Dirnuta sam što ste se okupili samo zbog mene. Predaj se, Gavranzelo. Ne misliš valjda da nas možeš sama srediti? O, tko kaže da sam sama? Što je to? Napad! Idemo u krivom smjeru. Akademija je onuda. Zvijezdo, gdje idemo? Tko pobjeđuje? Ne vidim ništa odavde. Nisu blizu štala, zar ne? Valjda su jednorozi dobro. Znala sam da sam trebala ostaviti smirujuću glazbu za granu. Da, no ja se brinem i za nas. Znaš, one koji nemaju čarobne moći. Pa, to će me zauvijek proganjati. Hej, tata? Jesi tu? Tata! To si stvarno ti? Sofija, zvijezdice moja. Što je to? Morao sam popričati s tobom. Nemamo vremena. Opasnost stiže. Tata, daj! Ja dugo nisam razgovarala s Sofija, tobom da... ovo je važno. Slušaj. Ne, meni ništa nije važnije od tebe. Sofija, ponestaje mi vremena. Tata! Moraš pripaziti na... Ne brini, Sofija! Imam te! Ne! Tata! Zašto si to učinila? Mislila sam da se utapaš. Spašavala sam te. Ne trebaš me spašavati. Bila sam s tatom. Bio je tamo. Oj, kako to misliš?
misliš, ono, kao snu? Ne, bio je stvaran. Ali, Sofija, tvog tate nema. Ne, ja znam da je to bio on. On je živ, ja bila sam tamo s njim. Kako? Ne znam, Ava. Sad ništa od toga. Zdenac vizija daje jednu viziju po osobi. A ti si ju uništila. Ja, oprosti, bila si u vodi i nisam znala. Da si mi bar rekla da ideš, a ne bila tako tajanstvena. Nisam, jer sam znala da ćeš me zaustaviti. Ne, nego bih došla s tobom. Zaklele smo se da ćemo zajedno u opasnost, sjećaš se? Znaš li kako sam se brinula ja? Ne radi se o tebi. A prava najbolja prijateljica bi to razumjela. Što se tu dogodilo? Netko ga je dobro uništio. I iako se ni ne želim praviti da mi je žao zbog uništenja drevnog hrama zaštitnika, u njemu se nalazi nešto jako korisno. Jeste li vi dobro, kraljice? Moram čuvati snagu. Što sad? Počni kopati. O, mrak pokreti, gospon Vratić. Izabel, sjajna kao i obično. Ledena, divan rad. No mislim da taj jednorog treba jahača. Možda nekog jako zgodnog koji usput izgleda poput mene. Naravno, ne zaboravljam najdražu curu. Ledena, može li jednorog izgledati poput drugog junaka dana, Oluje? Bilo bi nam jako drago. Uhuhuhu! To je to! Hajde, Oluja! To je... Kičasto Da. koma i jadno trostruki minus. Valentina! Prirepci! Dobrodošle. Mrak party, Rory. Nije li? Jeste li za grickalice? Ili možda kape? Nikako ne. Došli smo spasiti ognja od traume. On radi kolačiće? Da, i nemoj mi ga uzimati, za kasnije smo isplanirali cijeli pirotehnički šou. Ne trebaška. Ovaj part je i onako već izgorio. Ni ti se ne zabavljaš, Lelo? Zabavljam se. Cijeli se tjedan nisam ovako zabavljala. Nastavim li, uskoro ću znati napamet prvu trećinu blistovnika. E, tad počinje pravi parti. Ako te to usrećuje. Skoro zaboravih. Ajme, meni još je bolji u stvarnosti. Mislim, vjerojatno bih ti trebala reći da je iskradanje do Zdenca vizija bilo nepromišljeno i glupo. No i onako je prekasno, pa ću uživati u ovom. Hvala, Sofija! To je bilo skroz cool. Safiri stižu u pomoć. A vjerojatno su oni i razlog cijele ovoj gužvi. Je li to točno? Pa, ravnateljice, sinoć mi smo... Željeli smo naučiti više o Mrkoli i kako ju zaustaviti, pa smo upotrijebili sabirnik. Nismo htjeli buditi gospodina Vratića, pa smo otišli čitati u štalu, a tad je u nju ušla prava Mrkolija i oživjela ta užasna bića. I tad smo ih zaustavili. Uskočili smo, riješili sve i spasili stvar. Poput pravih jahača jednoroga. Ali nam je super žao što smo akademiju doveli u opasnost. I ostavili nered od ostataka hrane i lustera u predvorju. Iako baš ne odobravam vaše metode, prihvaćam vaš plemeniti motiv. I drago mi je da su svi dobro. Zapravo, trebam provjeriti jesu li svi dobro. A ja trebam pisati zadaću. Šalim se. Totalno idemo potragu za tajnim sobama. I to je riješeno.
O da, srećom tu je uvijek koristan sabirnik. Ajme, meni, Mark. O ne! O ne! Ovo nije moguće! Nisam spremna za smrznuto ništavilo, što god to bilo. Nemoj paničariti. Idemo! Što točno kaniš učiniti kad nađeš to štakoroliko biće bez svog jednoroga? To je mali štakor, Valentina. Pa ćemo vjerojatno isprašiti mrki tur. Nemoj me pojesti! Pojedi Izabel! Što? Ne, premišićava sam. Valentina je bolja. Ona je mekana i ukusna. Daj! Halo? Može malo pomoć? Ove čizme nisu za zimu! Doći ćemo s čim stignemo. Što, nije odmah, no sigurno kasnije. Dobro, bak! Neću lagati, sad baš želim zagrliti gosponu Šljokicu. Ne krivim te, Ava. Dobro, bit će okej. Samo trebamo pročitati o njegovim slabostima i... O ne! Dvostruko ne! Ledeno ništavilo stižemo! Bilo mi je drago. Smiri se, Leila. U redu je. Imamo nešto što on nema. Jednorošku čaroliju. Neće uspjeti. O, da, hoće. Grano, pazi! O ne! O, ne. Sofija, šta se događa? Ponestalo mi je Neova. Opa! Ledena, ti se šališ! Nema šanse da se sama borim protiv toga. Pardon, nisam mislila sama. Znam da smo tim, samo ja sam istraživač. Kako ću pomoći ako nemam knjigu? Ledena, pazi! Možda ne trebam knjigu. Sad si moja! Zvijezda! Joj, bez jednoroga, bez prijatelja, skroz sama. U pomoć! Zoveš u pomoć? O, kako jadno. Nije jadno. Mudro je. Još nisi naučila. S prijateljima sam neiscrpna. Fuj. Ne plašim te se. Ne plašimo se. Zacijeli svoje srce. Da zacijelim srce. Tata, zapravo imaš tajno oružje. Brzo, pomrkalj!
Vrati mi moju narukvicu prijateljstva! Ne! Daj mi minutu! Imaš 30 sekundi. Bolje 10. Opasnost! Zajedno! Je li taj dramatičan vjetar tvoje dijelo? Mrak. Koja drskost! Gotovo je. Baš sve ste mi oduzeli. Znam kako je to. Ne znam kako to uspijeva safirima, no Jednoroška akademija vam mnogo duguje. Opet nam dugujete. A mislim da je sad vrijeme za slavlje. To! Ja sam za slavlje! Ali prvo trebam medicinsku pomoć. Nadam se da ti hram zaštitnika više odgovara. Popravili smo ga zbog tebe. A ovaj put ćeš barem imati društvo. Ne, ne, ne! Za safire! Zaslužio je. Znam da su naše sjajne narukvice prijateljstva uništene, pa sam ti htjela nešto pokloniti. Da, uradi sami nije moja stvar. Sjajne su! No, mislim da je sljedeće što te moram naučiti i rukotvorine. Dakle, službeno je. Opet smo najbolje prijateljice. Ne ulazite, hram je ozbiljno nestabilan. Gdje su Sofija i Java? Nisu li već izašle? Onda su još unutra. Ja ulazim. Jel to Merkolija? Mislio sam da je Gavranzelina čarolija nestala kada smo je pobjedili. Što to još radi ovdje? Neće biti tu zadugo. Hajde, Ognju! Dakle, ovo baš nisam očekivao. Moram javiti Ujni za Merkoliju. Moramo spasiti prijatelje. Zarobljeni su u hramu koji se ruši. Halo? Dobro, spalit ćemo još jedna vrata. Gotovo? Talište kamena je previsoko. Morat ćemo smisliti nešto drugo. Ne dozvoljavam da me razmišljanje uspori. Jedan moćan udar, olujo! Zaboravi. Onamo!
Ava, vidiš li to? Radije bih da ne vidim. Zvijezda, za tim si tragala? Nije čudo da je prestravljeno. Sofija, to je Gavranzelina čarolija. Vratila se, kao u mom snu. I što ćemo sad? Predaleko je za skok. Nećemo uspjeti. Hoćemo, uz malu pomoć. Ha! Ava! Baš lijepa. Prvo ti, Ava. Hajde, Sofija! Dobro sam, Zora. Drži se! Spasit ćemo te! Ne, ti i Grana idite, mi ćemo za vama. Ovo stalno radim na tjelesnom. Samo da... Ne ostavljam te! Rekoh, idi, Ava. Izađi dok se sve ne sruši. Zar si stvarno mislila da ćemo vas ostaviti? Bila si sjajna. Stvarno si mi najbolja prijateljica. Naravno! O tome ti govorim. Prosti, ja samo... Teško mi je to reći. Još nisam nikad dosad imala prijateljicu. Pa, sad imaš jednu. Tu sam za tebe, Sofija. I ti za mene. Odsad se zajedno suočavamo s opasnošću. Može? Najbolje prijateljice zauvijek? Zauvijek. Zapravo. Opa! Narukvice prijateljstva. Nisam znala da si tako vješta, Grano. Brišimo odavde. Sofi, nisu li tu prije bila vrata? Izgleda da se suočavanje s opasnošću događa prije nego što smo očekivale. Sofija! Ljudi, gledajte! O, joj. Nije li to dragulj kojeg ste našli u hramu iz vaših narukvica? Da. Znala sam. Gle, to je mrkulj. Poseban dragulj koji privlači i upija mrkoliju. Brzo, narukvice! Ako ga ponovno spojimo, možda će upiti svu mrkoliju iz okoline. Zapravo, sad nemamo svoje narukvice. Pa gdje su? Bingo! Slobodno se saberi kad god si spreman. Uđi unutra i pazi. Preslatko. Moj si. Mači kašalj. Ava, misliš li da ću večeras doći na platenica party? Onda ti moram nešto reći. Dođem kasnije. Scarlett, netko je tu. Izabel, nisam rekao da je Ava skroz u pravu. Samo sam rekao... Da ja grešim? Rado bih završio ovaj razgovor. Ček, to je Valentina. Kao da je u frci. Hoće li mi itko pomoći? Valentina, već smo pokušali plan s lažnom opasnošću i znaš da je propao. Mislim, ti rekviziti su sjajni, no trebaš malo poraditi na glumi. Joj, tupane! To su Gavranzelini pomoćnici! Uzeli su vaše otrcane narukvice prijateljstva i bježe s njima!
Da, olakšala je nam posao. Hajde, ja ću pomoći Valentini. Ne dozvolite da pobjegnu s njima. Hej, pazi! Reci njima! Hej, svi idemo na isto mjesto. Ovo nije utrka. Eno ih! Nećemo im pobići kad imaju te noge. Zivi, zabavi ih. Evo prilike! Pazi! Što je to, Ava? Rekla si da je prilika. Da, prilika za nas! Pazi! Izabel! Pustite mene! Što si učinila? Kako sam ja kriva? Dosta! Vas dvije na klupu. Ostali će ovo riješiti. Oluja! Joj, stvarno su se posvađale. A? Zaustavio si jahače. Oni su se zaustavili sami. Možda trebamo plan? Plan je uhvatiti ih. Zato mi nemoj smetati! Ti nisi uvijek u pravu, da znaš. Gle! Hajde! I opet se srećemo. Jahač jednoroga. Vale, izvuci nas odavde svojom vodenom čarolijom. Vale, što se dogodilo? Zašto si takav? Ajme meni! Ne misliš li da je cijelonoćno treniranje iscrpilo tvog jednoroga, ha? Ovo je moja krivnja. Sama si to rekla. O, Vale. Prestani! Prelijepi smo da budemo klopa! Ovo je snažno. Pustite mene! Zvijesto! Idemo! Izvoli, stari. Koliko god da je to dirljivo, i dalje smo u frci, sjećaš se? Ovo ne može biti gore. Pazite! Pogriješila sam. Ovo je gore. Nisam raketni kirurg, no ne bi li ovdje trebao biti most? Da, pa čini se da je izgorio. Duga priča, ne trebamo dalje o tome. O, definitivno trebamo o tome. No prvo trebamo o tome kako odavde. Primite me! Zvijezdani brzaci odavde izgledaju mnogo veći. I mnogo valovitiji. Čekaj malo, što? Valovi! Vale, možeš li ono... Nažalost, naš jedini vodeni jednorog trenutno treba odmor. Hej, ja sam kriva, ne on. Žao mi je, Vale. Nisam te smjela tako forsirati, no toliko sam zapela za pobjedu u glupoj utrci. Ali to nam ne treba. Za mene ti si već pobjednik. Nažalost, Val treba odmor.
Pa, nećemo samo sjediti. Trebamo pokazati učiteljima da možemo savladati stazu. Oluja može podići temperaturu i ispariti vodu, no treba će joj koja minuta. Je li mahovina biljka? Možda svjetlost most. Vale, ti ne trebaš. Dobro, s tobom sam. Bravo! Sjajno ti ide, Vale. Znam da ti to možeš. Bravo, stari! Bio si sjajan, Vale. Što reći? Najbolje. Juhu, bravo svi. Primirje je gotovo. Utrka se nastavlja. Bok! Da, to je bilo očekivano. No, doista trebamo stići do cilja. Prošećemo. Zaslužio si odmor. Čestitke na uspješno prijeđenoj stazi kušnje. No čini se da nam nedostaje jedan par. Izabel i Val su na začelju. Baš čudno. Samo zato što su nas spasili od zvijezdanih brzaca. Koji je smisao pobjede ako ne možeš likovati? Uništili su je! Pobjeda je nagrada sama po sebi. Kasnije ću napraviti trofej. Pa, rekla bih da je ovo bila uspješna vježba. Srećom, pripremit će vas za ono što može doći. Ponovo nas gnjavi, ha? I dovela je prijatelja. Izabel! Otkud je to došlo? Što sam učinila? Vizija me čeka ispod vode. Misliš da su stabla mislila na jezero? Da, ne bih preporučio ići ispod te vode. Osim ako je vizija o kojoj govore crno ništavilo beskrajne tuge. Da, i što ćemo? Možda imam ideju. Uvrijedio bi me nedostatak vjere u mene, ali trenutno ni sam nemam dovoljno vjere u sebe. Ima li zvijezda dovoljno čarolije da mene i Oluju podigne iznad jezera? Ono, iznad središta? Ja ne znam. Odavno nije pila vodu. Misliš li da možeš? Cool, mrak. I to je to. Ako nas dovučeš tamo, mislim da Oluja može podići dovoljno jak uragan koji će izvući Merkoliju iz jezera. Što? Rory, ne! Nemaš šanse da možete kontrolirati uragan. Znam da se želiš umiliti ravnateljici, no to neće... Ne radi se o meni, ni o ravnateljici, ni o umiljavanju. Znam da je opasno, no moramo pokušati. Ne možemo dozvoliti uništenje otoka Jednoroga. Dobro. Pa kad već nemamo bolju ideju, probajmo. To je povjerenje koje sam želio dobiti od tebe. Dobro, curo, učinimo to! Usput, ako me već izbacuju, onda je bolje da odem sa stilom, zar ne? Hajde, Oluja! Dakle, cijeli otok Jednoroga i svi na njemu ovise o uspjehu naše misije.
Nije da smo pod pritiskom. Hajde! Mora biti snažniji! Djeluje! Što god bilo, nastavi! S tobom sam olujo! Hajde, Rory! Možeš ti to! Izdrži još samo malo! Sad! Sofija! Gospođice Mendoza, što radite ovdje? Pomažem Roriju! Čekaj, Rory je tamo? Daj sve od sebe! A! Joj, ta Sofija! I ja želim u borbu protiv zla, no ići sama, to je jako oholo. Da, ono kad ti kažeš da je nešto jako oholo. Pa, ja bih bar imala plan. Poslati vas da izmorite Gavranzelu, a onda u prikladan dramatičan trenutak upasti i pobijediti je. Opa, da, to zvuči kao plan koji bi ti smislila. Biće u redu. Zvijezda je s njom. No čim se stvari smire, idemo ju potražiti. Kako god. Bila je jasno. Ako želi biti sama, ostavit ćemo ju na miru. O, zvijezda! Zvijezdo! Da nisi stigla, ja... Ne mogu je zaustaviti. Opet se izvukla i sad... Akademija i prijatelji. Zašto sam mislila da ću uspjeti bez njih? I dalje ga želiš maziti? Ne, hvala lijepo. Bravo! No pobjeda nad tom malom je tek predjelo. Vječno okamenjivanje jahača jednoroga i uništavanje njihove škole bit će nam glavno jelo. Hajde! Ne mogu vjerovati. Mrkorog? U zdencu vizija. Tata je rekao da stiže opasnost. Misliš li da nas je upozoravao na ovo? Bili smo sigurni da je Gavranzela pobjeđena, no ona se nekako vratila. Ako on vidi što se događa tad... Znala sam! Nije to tek vizija ni san, nego moj tata. On je negdje tamo i živ je. Da sam mogla dulje pričati s njim, možda bi mi rekao kako da ga pronađem. No, vizija je samo jedna.
Moramo se vratiti na akademiju. Ako još uvijek postoji. Hvala. Opa! Tu je. Jaglac i toliko drugih poznatih lica. Dirnuta sam što ste se okupili samo zbog mene. Predaj se, Gavranzelo. Ne misliš valjda da nas možeš sama srediti? O, tko kaže da sam sama? Što je to? Napad! Idemo u krivom smjeru. Akademija je onuda. Zvijezdo, gdje idemo? Tko pobjeđuje? Ne vidim ništa odavde. Nisu blizu štala, zar ne? Valjda su jednorozi dobro. Znala sam da sam trebala ostaviti smirujuću glazbu za granu. Da, no ja se brinem i za nas. Znaš, one koji nemaju čarobne moći. Pa, to će me zauvijek proganjati. Hej, tata? Jesi tu? Tata! To si stvarno ti? Sofija, zvijezdice moja. Što je to? Morao sam popričati s tobom. Nemamo vremena. Opasnost stiže. Tata, daj! Ja dugo nisam razgovarala s Sofija, tobom da... ovo je važno. Slušaj. Ne, meni ništa nije važnije od tebe. Sofija, ponestaje mi vremena. Tata! Moraš pripaziti na... Ne brini, Sofija! Imam te! Ne! Tata! Zašto si to učinila? Mislila sam da se utapaš. Spašavala sam te. Ne trebaš me spašavati. Bila sam s tatom. Bio je tamo. Oj, kako to misliš? Ono, kao u snu? Ne, bio je stvaran. Ali, Sofija, tvog tate nema. Ne, ja znam da je to bio on. On je živ, ja bila sam tamo s njim. Ali kako? Ne znam, Ava. Sad ništa od toga. Zdenac vizija daje jednu viziju po osobi. A ti si ju uništila. Ja, oprosti, bila si u vodi i nisam znala. Da si mi bar rekla da ideš, a ne bila tako tajanstvena. Nisam, jer sam znala da ćeš me zaustaviti. Ne, nego bih došla s tobom. Zaklele smo se da ćemo zajedno u opasnost, sjećaš se? Znaš li kako sam se brinula ja? Ne radi se o tebi. A prava najbolja prijateljica bi to razumjela. Što se tu dogodilo? Netko ga je dobro uništio. I iako se ni ne želim praviti da mi je žao zbog uništenja drevnog hrama zaštitnika, u njemu se nalazi nešto jako korisno. Jeste li vi dobro, kraljice?
Moram čuvati snagu. Što sad? Počni kopati. O, mrak pokreti, gospon Vratić. Izabel, sjajna kao i obično. Ledena, divan rad, no mislim da taj jednorog treba jahača. Možda nekog jako zgodnog koji usput izgleda poput mene. Naravno, ne zaboravljam najdražu curu. Ledena, može li jednorog izgledati poput drugog junaka dana, Oluje? Bilo bi nam jako drago. Uhuhuhu! To je to! Hajde, Oluja! To je kičasto. Da. Koma. I jadno. Trostruki minus. Valentina! Prirepci! Dobrodošle. Mrak party, Rory. Nije li? Jeste li za grickalice? Ili možda kape? Nikako ne. Došli smo spasiti Ognja od traume. On radi kolačiće? Da, i nemoj mi ga uzimati, za kasnije smo isplanirali cijeli pirotehnički šou. Ne trebaška. Ovaj part je i onako već izgorio. Ni ti se ne zabavljaš, Lejlo? Zabavljam se. Cijeli se tjedan nisam ovako zabavljala. Nastavim li, uskoro ću znati napamet prvu trećinu blistovnika. E, tad počinje pravi parti. Ako te to usrećuje. Skoro zaboravih. Ajme, meni još je bolji u stvarnosti. Mislim, vjerojatno bih ti trebala reći da je iskradanje do zdenca vizija bilo nepromišljeno i glupo. No i onako je prekasno, pa ću uživati u ovom. Hvala, Sofija! To je bilo skroz cool. Safiri stižu u pomoć. A vjerojatno su oni i razlog cijele ovoj gužvi. Je li to točno? Pa, ravnateljice, sinoć mi smo... Željeli smo naučiti više o Mrkoli i kako ju zaustaviti, pa smo upotrijebili sabirnik. Nismo htjeli buditi gospodina Vratića, pa smo otišli čitati u štalu, a tad je u nju ušla prava Mrkolija i oživjela ta užasna bića. I tad smo ih zaustavili. Uskočili smo, riješili sve i spasili stvar. Poput pravih jahača jednoroga. Ali nam je super žao što smo akademiju doveli u opasnost. I ostavili nered od ostataka hrane i lustera u predvorju. Iako baš ne odobravam vaše metode, prihvaćam vaš plemeniti motiv. I drago mi je da su svi dobro. Zapravo, trebam provjeriti jesu li svi dobro. A ja trebam pisati zadaću. Šalim se. Totalno idemo potragu za tajnim sobama. I to je riješeno. O da, srećom tu je uvijek koristan sabirnik. Ajme, meni, Mark. O ne! Ovo nije moguće! Nisam spremna za smrznuto ništavilo! Što god to bilo! Nemoj paničariti! Idemo! Što točno kaniš učiniti kad nađeš to štakoroliko biće bez svog jednoroga? To je mali štakor, Valentina. Pa ćemo vjerojatno isprašati mrki tur. Nemoj me pojesti! Pojedi Izabel! Što? Ne, previšićava sam. Valentina je bolja. Ona je mekana i ukusna. Daj! Halo? Može malo pomoć? Ove čizme nisu za zimu.
Naći ćemo se čim stignemo. Što, nije odmah, no sigurno kasnije. Dobro, bak! Neću lagati, sad baš želim zagrliti gosponu Šljokicu. Ne krivim te, Ava. Dobro, bit će okej. Samo trebamo pročitati o njegovim slabostima i... O ne! Dvostruko ne! Ledeno niz štavilo stižemo. Bilo mi je drago. Smiri se, Lejla. U redu je. Imamo nešto što on nema. Jednorošku čaroliju. Neće uspjeti. O, da, hoće. Grano, pazi! O ne! O, ne. Sofija, šta se događa? Ponestalo mi je Neova. Opa! Ledena, ti se šališ! Nema šanse da se sama borim protiv toga. Pardon, nisam mislila sama. Znam da smo tim, samo ja sam istraživač. Kako ću pomoći ako nemam knjigu? Ledena, pazi! Možda ne trebam knjigu. Sad si moja! Zvijezda! Joj, bez jednoroga, bez prijatelja, skroz sama. U pomoć! Zoveš u pomoć? O, kako jadno. Nije jadno. Mudro je. Još nisi naučila. S prijateljima sam neiscrpna. Fuj. Ne plašim te se. Ne plašimo se. Zacijeli svoje srce. Da zacijelim srce. Tata, zapravo imaš tajno oružje. Brzo, pomrkalj! Donesi moj drago! Popravimo li slomljeni mrkalj, mogli bismo upiti Gavranzelinu čaroliju i srediti ju jednom zauvijek. Vrati mi moju narukvicu prijateljstva! Ne! Daj mi minutu! Imaš 30 sekundi. Bolje 10. Opasnost! Zajedno! Je li taj dramatičan vjetar tvoje dijelo? Mrak. Koja drskost!
Gotovo je. Baš sve ste mi oduzeli. Znam kako je to. Ne znam kako to uspjeva safirima, no jednoroška akademija vam mnogo duguje. Opet nam dugujete. A mislim da je sad vrijeme za slavlje. To, ja sam za slavlje! Ali prvo trebam medicinsku pomoć. Nadam se da ti hram zaštitnika više odgovara. Popravili smo ga zbog tebe. A ovaj put ćeš barem imati društvo. Ne, ne, ne! Za safire! Zaslužio je. Znam da su naše sjajne narukvice prijateljstva uništene, pa sam ti htjela nešto pokloniti. Da, uradi sami nije moja stvar. Sjajne su! No, mislim da je sljedeće što te moram naučiti i rukotvorine. Dakle, službeno je. Opet smo najbolje prijateljice. Rory! Ne ulazite, hram je ozbiljno nestabilan. Gdje su Sofija i Java? Nisu li već izašle? Onda su još unutra. Ja ulazim. Jel to Merkolija? Mislio sam da je Gavranzelina čarolija nestala kada smo je pobjedili. Što to još radi ovdje? Neće biti tu zadugo. Hajde, Ognju! Dakle, ovo baš nisam očekivao. Moram javiti Ujni za Merkoliju. Moramo spasiti prijatelje. Zarobljeni su u hramu koji se ruši. Halo? Dobro, spalit ćemo još jedna vrata. Gotovo? Talište kamena je previsoko. Morat ćemo smisliti nešto drugo. Ne dozvoljavam da me razmišljanje uspori. Jedan moćan udar, olujo! Zaboravi. Onemo! Možemo mi to. Oj. Možda i ne. S druge strane, bar je tutnjava prestala. Ava, vidiš li to? Radije bih da ne vidim. Zvijezda sa tim si tragala? Nije čudo da je prestravljena. Sofija, to je Gavranzelina čarolija. Vratila se. Kao u mom snu. I što ćemo sad? Predaleko je za skok. Nećemo uspjeti. Hoćemo. Uz malu pomoć. O, da! Baš lijepa. Prvo ti Java. Hajde, Sofija! Dobro sam, Zora. Drži se! Spasit ćemo te! Ne, ti i Grana idite. Mi ćemo za vama. Ovo stalno radim na tjelesnom. Samo da... Ne! Ne ostavljam te! Rekoh, idi, Java.
pa ćemo vas ostaviti? Bila si sjajna. Stvarno si mi najbolja prijateljica. Naravno, o tome ti govorim. Prosti, ja samo... Teško mi je to reći. Još nisam nikad do sad imala prijateljicu. Pa sad imaš jednu. Tu sam za tebe, Sofija. I ti za mene. Odsad se zajedno suočavamo s opasnošću. Može? Najbolje prijateljice zauvijek? Zauvijek. Zapravo. Opa! Narukvice prijateljstva. Nisam znala da si tako vješta, Grano. Brišimo odavde. Sofi, nisu li tu prije bila vrata? Izgleda da se suočavanje s opasnošću događa prije nego što smo očekivale. Sofija! Ljudi, gledajte! O, joj. Nije li to dragulj kojeg ste našli u hramu iz vaših narukvica? Da. Znala sam. Gle, to je mrkulj. Poseban dragulj koji privlači i upija mrkoliju. Brzo, narukvice! Ako ga ponovno spojimo, možda će upiti svu mrkoliju iz okoline. Zapravo sad nemamo svoje narukvice. Pa gdje su? Bingo! Slobodno se saberi kad god si spreman. Uđi unutra i pazi. Preslatko. Moj si. Mači kašalj. Ava, misliš li da ću večeras doći na pletenica party? Onda ti moram nešto reći. Dođem kasnije. Scarlett, netko je tu. Izabel, nisam rekao da je Ava skroz u pravu. Samo sam rekao... Da ja grešim. Rado bih završio ovaj razgovor. Ček, to je Valentina. Kao da je u frci. Hoće li mi itko pomoći? Valentina, već smo pokušali plan s lažnom opasnošću i znaš da je propao. Mislim, ti rekviziti su sjajni, no trebaš malo poraditi na glumi. Joj, tupane! To su Gavranzelini pomoćnici! Uzeli su vaše otrcane narukvice prijateljstva i bježe s njima! Hej! A bak! Hvala što ste ih ostavile! Da, olakšale nam posao. Hajde, ja ću pomoći Valentini. Ne dozvolite da pobjegnu s njima. Hej, pazi! Reci njima. Hej, svi idemo na isto mjesto. Ovo nije utrka. Eno ih! Nećemo im pobići kad imaju te noge. Zivi, zabavi ih. Evo prilike! Pazi! Što je to, Ava? Rekla si da je prilika. Da, prilika za nas! Pazi!
kriva. Dosta! Vas dvije na klupu. Ostali će ovo riješiti. Oluja! Joj, stvarno su se posvađale. A? Zaustavio si jahače. Oni su se zaustavili sami. Možda trebamo plan? Plan je uhvatiti ih. Zato mi nemoj smetati. Ti nisi uvijek u pravu, da znaš. Gle! Hajde! I opet se srećemo. Jahač jednoroga. Vale, izvuci nas odavde svojom vodenom čarolijom. Vale, što se dogodilo? Zašto si takav? Ajme meni! Ne misliš li da je cijelonoćno treniranje iscrpilo tvog jednoroga, ha? Ovo je moja krivnja? Sama si to rekla. O, Vale. Prestani! Prelijepi smo da budemo klopa. Ovo je snažno! Pustite mene! Zvijezdo! Idemo! Izvoli, stari. Koliko god da je to dirljivo, i dalje smo u frci, sjećaš se? Ovo ne može biti gore. Pazite! Pogriješila sam. Ovo je gore. Nisam raketni kirurg, no ne bi li ovdje trebao biti most? Da, pa čini se da je izgorio. Duga priča, ne trebamo dalje o tome. O, definitivno trebamo o tome. No prvo trebamo o tome kako odavde. Primite me! Zvijezdani brzaci odavde izgledaju mnogo veći. I mnogo valovitiji. Čekaj malo, što? Valovi! Vale, možeš li ono... Nažalost, naš jedini vodeni jednorog trenutno treba odmor. Hej, ja sam kriva, ne on. Žao mi je, Vale. Nisam te smjela tako forsirati, no toliko sam zapela za pobjedu u glupoj utrci. Ali to nam ne treba. Za mene ti si već pobjednik. Nažalost, Val treba odmor. Pa, nećemo samo sjediti. Trebamo pokazati učiteljima da možemo savladati stazu. Oluja može podići temperaturu i ispariti vodu, no treba će koja minuta. Je li mahovina biljka? Možda svjetlost voz... Vale, ti ne trebaš. Dobro, s tobom sam. Bravo! Sjajno ti ide, Vale. Znam da ti to možeš. Bravo, stari! Bio si sjajan, Vale! Što reći? Najbolje. Juhu, bravo svi! Primjer je gotovo, utrka se nastavlja. Bok! Da, to je bilo očekivano. No, doista trebamo stići do cilja. Prošećemo. Zaslužio si odmor.
čestitke na uspješno prijeđenoj stazi kušnje. No čini se da nam nedostaje jedan par. Izabel i Val su na začelju. Baš čudno. Samo zato što su nas spasili od zvijezdanih brzaca. Koji je smisao pobjede ako ne možeš likovati? Uništili su je! Pobjeda je nagrada sama po sebi. Kasnije ću napraviti trofej. Pa, rekla bih da je ovo bila uspješna vježba. Srećom, pripremit će vas za ono što može doći. Ponovo nas gnjavi, ha? I dovela je prijatelja. Izabel! Otkud je to došlo? Što sam učinila? Vizija me čeka ispod vode. Misliš da su stabla mislila na jezero? Da, ne bih preporučio ići ispod te vode. Osim ako je vizija o kojoj govore crno ništavilo beskrajne tuge. Da, i što ćemo? Možda imam ideju. Uvrijedio bi me nedostatak vjere u mene, ali trenutno ni sam nemam dovoljno vjere u sebe. Ima li zvijezda dovoljno čarolije da mene i Oluju podigne iznad jezera? Ono, iznad središta? Ja ne znam. Odavno nije pila vodu. Misliš li da možeš? Cool, mrak. I to je to. Ako nas dovučeš tamo, mislim da Oluja može podići dovoljno jak uragan koji će izvući Merkoliju iz jezera. Što? Rory, ne! Nemaš šanse da možete kontrolirati uragan. Znam da se želiš umiliti ravnateljici, no to neće... Ne radi se o meni, ni o ravnateljici, ni o umiljavanju. Znam da je opasno, no moramo pokušati. Ne možemo dozvoliti uništenje otoka Jednoroga. Dobro. Pa kad već nemamo bolju ideju, probajmo. To je povjerenje koje sam želio dobiti od tebe. Dobro, curo, učinimo to! Usput, ako me već izbacuju, onda je bolje da odem sa stilom, zar ne? Hajde, Oluja! Dakle, cijeli otok Jednoroga i svi na njemu ovise o uspjehu naše misije. Nije da smo pod pritiskom. Hajde! Mora biti snažniji! Djeluje! Što god bilo, nastavi! S tobom sam, Olujo! Hajde, Rory! Možeš ti to! Izdrži još samo malo! Sad! Sofija! Gospođice Mendoza, što radite ovdje? Pomažem Roriju! Čekaj, Rory je tamo? Daj sve od sebe!
samo protiv zla, no ići sama. To je jako oholo. Da, ono kad ti kažeš da je nešto jako oholo. Pa, ja bih bar imala plan. Poslati vas da izmorite Gavranzelu, a onda u prikladan dramatičan trenutak upasti i pobijediti je. Opa, da, to zvuči kao plan koji bi ti smislila. Biće u redu. Zvijezda je s njom. No čim se stvari smire, idemo ju potražiti. Kako god. Bila je jasno. Ako želi biti sama, ostavit ćemo ju na miru. O, Zvijezda! Zvijezdo! Da nisi stigla, ja... Ne mogu je zaustaviti. Opet se izvukla i sad... Akademija i prijatelji. Zašto sam mislila da ću uspjeti bez njih? I dalje ga želiš maziti? Ne, hvala lijepo. Bravo! No pobjeda nad tom malom je tek predjelo. Vječno okamenjivanje jahača jednoroga i uništavanje njihove škole bit će nam glavno jelo. Hajde! Ne mogu vjerovati. Mrkorog? U zdencu vizija. Tata je rekao da stiže opasnost. Misliš li da nas je upozoravao na ovo? Bili smo sigurni da je Gavranzela pobjeđena, no ona se nekako vratila. Ako on vidi što se događa tad... Znala sam. Nije to tek vizija ni san, nego moj tata. On je negdje tamo i živ je. Da sam mogla dulje pričati s njim, možda bi mi rekao kako da ga pronađem. No, vizija je samo jedna. Moramo se vratiti na akademiju. Ako još uvijek postoji. Hvala. Opa! Tu je. Jaglac! I toliko drugih poznatih lica. Dirnuta sam što ste se okupili samo zbog mene. Predaj se, Gavranzelo. Ne misliš valjda da nas možeš sama srediti? O, tko kaže da sam sama? Što je to? Napad! Ha! Idemo u krivom smjeru. Akademija je onuda. Zvijezdo, gdje idemo? Tko pobjeđuje? Ne vidim ništa odavde. Nisu blizu štala, zar ne? Valjda su jednorozi dobro. Znala sam da sam trebala ostaviti smirujuću glazbu za granu. Da, no ja se brinem i za nas. Znaš, one koji nemaju čarobne moći. Pa, to će me zauvijek proganjati.
tu? Tata! To si stvarno ti? Sofija, zvijezdice moja. Što je to? Morao sam popričati s tobom. Nemamo vremena. Opasnost stiže. Tata, daj! Ja dugo nisam razgovarala s Sofija, tobom da... ovo je važno. Slušaj. Ne, meni ništa nije važnije od tebe. Sofija, ponestaje mi vremena. Tata! Moraš pripaziti na... Ne brini, Sofija! Imam te! Ne! Tata! Zašto si to učinila? Mislila sam da se utapaš. Spašavala sam te. Ne trebaš me spašavati. Bila sam s tatom. Bio je tamo. Oj, kako to misliš? Ono, kao u snu? Ne, bio je stvaran. Ali, Sofija, tvog tate nema. Ne, ja znam da je to bio on. On je živ, ja bila sam tamo s njim. Ali kako? Ne znam, Ava. Sad ništa od toga. Zdenac vizija daje jednu viziju po osobi. A ti si ju uništila. Ja, oprosti, bila si u vodi i nisam znala. Da si mi bar rekla da ideš, a ne bila tako tajanstvena. Nisam, jer sam znala da ćeš me zaustaviti. Ne, nego bih došla s tobom. Zaklele smo se da ćemo zajedno u opasnost, sjećaš se? Znaš li kako sam se brinula ja? Ne radi se o tebi. A prava najbolja prijateljica bi to razumjela. Što se tu dogodilo? Netko ga je dobro uništio. I iako se ni ne želim praviti da mi je žao zbog uništenja drevnog hrama zaštitnika, u njemu se nalazi nešto jako korisno. Jeste li vi dobro, kraljice? Moram čuvati snagu. Što sad? Počni kopati. O, mrak pokreti, gospon Vratić. Izabel, sjajna kao i obično. Ledena, divan rad, no mislim da taj jednorog treba jahača. Možda nekog jako zgodnog koji usput izgleda poput mene. Naravno, ne zaboravljam najdražu curu. Ledena, može li jednorog izgledati poput drugog junaka dana, Oluje? Bilo bi nam jako drago. Uhuhuhu! To je to! Hajde, Oluja! Kičasto. Da. Koma. I jadno. Trostruki minus. Valentina! Prirepci! Dobrodošle. Mrak party, Rory. Nije li? Jeste li za grickalice? Ili možda kape? Nikako ne. Došli smo spasiti Ognja od traume. On radi kolačiće? Da, i nemoj mi ga uzimati, za kasnije smo isplanirali cijeli pirotehnički šou. Ne trebaš ka? Ovaj part je i onako već izgorio. Ni ti se ne zabavljaš, Lejlo? Zabavljam se. Cijeli se tjedan nisam ovako zabavljala. Nastavim li, uskoro ću znati napamet prvu trećinu blistovnika. E, tad počinje pravi parti. Ako te to usrećuje. Skoro zaboravih. Ajme, meni još je bolji u stvarnosti. Mislim, vjerojatno bih ti trebala reći da je iskradanje do Zdenca vizija bilo nepromišljeno i glupo. No i onako je prekasno, pa ću uživati u ovom. Hvala, Sofija! To je bilo skroz cool. Safiri stižu u pomoć. A vjerojatno su oni i razlog cijele ovoj gužvi. Je li to točno?
Pa, ravnateljice, sinoć mi smo... Željeli smo naučiti više o Mrkoli i kako ju zaustaviti, pa smo upotrijebili sabirnik. Nismo htjeli buditi gospodina Vratića, pa smo otišli čitati u štalu, a tad je u nju ušla prava Mrkolija i oživjela ta užasna bića. I tad smo ih zaustavili. Uskočili smo, riješili sve i spasili stvar. Poput pravih jahača jednoroga. Ali nam je super žao što smo akademiju doveli u opasnost. I ostavili nered od ostataka hrane i lustera u predvorju. Iako baš ne odobravam vaše metode, prihvaćam vaš plemeniti motiv. I drago mi je da su svi dobro. Zapravo, trebam provjeriti jesu li svi dobro. A ja trebam pisati zadaću. Šalim se. Totalno idemo potragu za tajnim sobama. I to je riješeno. O da, srećom tu je uvijek koristan sabirnik. Ajme, meni, Mrk. O ne! Ovo nije moguće! Nisam spremna za smrznuto ništavilo, što god to bilo. Nemoj paničariti. Idemo! Što točno kaniš učiniti kad nađeš to štakoroliko biće bez svog jednoroga? To je mali štakor, Valentina. Pa ćemo vjerojatno isprašiti Mrki tur. Nemoj me pojesti! Pojedi Izabel! Što? Ne, previšićava sam. Valentina je bolja. Ona je mekana i ukusna. Daj! Halo? Može malo pomoć? Ove čizme nisu za zimu. Doći ćemo s čim stignemo. Što, nije odmah, no sigurno kasnije. Dobro, bak! Neću lagati, sad baš želim zagrliti gosponu Šljokicu. Ne krivim te, Ava. Dobro, bit će okej. Samo trebamo pročitati o njegovim slabostima i... O ne! Dvostruko ne! Ledeno ništavilo stižemo! Bilo mi je drago. Smiri se, Lejla. U redu je. Imamo nešto što on nema. Jednorošku čaroliju. Neće uspjeti. O, da, hoće. Grano, pazi! O ne! Sofija, šta se događa? Ponestalo mi je Neova. Opa! Ledena, ti se šališ! Nema šanse da se sama borim protiv toga. Pardon, nisam mislila sama. Znam da smo tim, samo ja sam istraživač. Kako ću pomoći ako nemam knjigu? Ledena, pazi! Možda ne trebam knjigu. Sad si moja! Zvijezda!
jednoroga bez prijatelja, skroz sama. U pomoć! Zoveš u pomoć? O, kako jadno. Nije jadno. Mudro je. Još nisi naučila. S prijateljima sam neiscrpna. Fuj. Ne plašim te se. Ne plašimo se. Zacijeli svoje srce! Da zacijelim srce. Tata, zapravo imaš tajno oružje. Brzo, pomrkalj! Donesi moj drago! Popravimo li slomljeni mrkalj, mogli bismo upiti Gavranzelinu čaroliju i srediti ju jednom zauvijek. Vrati mi moju narukvicu prijateljstva! Ne! Daj mi minutu! Imaš 30 sekundi. Bolje 10. Opasnost! Zajedno! Je li taj dramatičan vjetar tvoje dijelo? Mrak. Koja drskost! Gotovo je. Baš sve ste mi oduzeli. Znam kako je to. Ne znam kako to uspjeva safirima, no Jednoroška akademija vam mnogo duguje. Opet nam dugujete. A mislim da je sad vrijeme za slavlje. To! Ja sam za slavlje! Ali prvo trebam medicinsku pomoć. Nadam se da ti hram zaštitnika više odgovara. Popravili smo ga zbog tebe. A ovaj put ćeš barem imati društvo. Ne, ne, ne! Za safire! Zaslužio je. Znam da su naše sjajne narukvice prijateljstva uništene, pa sam ti htjela nešto pokloniti. Da, uradi sami nije moja stvar. Sjajne su! No, mislim da je sljedeće što te moram naučiti i rukotvorine. Dakle, službeno je. Opet smo najbolje prijateljice. Ne ulazite, hram je ozbiljno nestabilan. Gdje su Sofija i Java? Nisu li već izašle? Onda su još unutra. Ja ulazim.
Jel to Mrkolija? Mislio sam da je Gavranzelina čarolija nestala kada smo je pobjedili. Što to još radi ovdje? Neće biti tu zadugo. Hajde, Ognju! Dakle, ovo baš nisam očekivao. Moram javiti Ujni za Mrkoliju. Moramo spasiti prijatelje. Zarobljeni su u hramu koji se ruši. Halo? Dobro, spalit ćemo još jedna vrata. Gotovo? Talište kamena je previsoko. Morat ćemo smisliti nešto drugo. Ne dozvoljavam da me razmišljanje uspori. Jedan moćan udar, Olujo! Zaboravi. Onemo! Možemo mi to. Oj. Možda i ne. S druge strane, bar je tutnjava prestala. Ava, vidiš li to? Radije bih da ne vidim. Zvijezda sa tim si tragala? Nije čudo da je prestravljeno. Sofija, to je Gavranzelina čarolija. Vratila se. Kao u mom snu. I što ćemo sad? Predaleko je za skok. Nećemo uspjeti. Hoćemo. Uz malu pomoć. O, da! Baš lijepo. Prvo ti, Ava. Hajde, Sofija! Dobro sam, Zora. Drži se! Spasit ćemo te! Ne, ti i Grana idite. Mi ćemo za vama. Ovo stalno radim na tjelesnom. Samo da... Ne ostavljam te! Rekoh, idi, Ava. Izađi dok se sve ne sruši. Zar si stvarno mislila da ćemo vas ostaviti? Bila si sjajna. Stvarno si mi najbolja prijateljica. Naravno! O tome ti govorim. Prosti. Ja samo... Teško mi je to reći. Još nisam nikad do sad imala prijateljicu. Pa sad imaš jednu. Tu sam za tebe, Sofija. I ti za mene. Odsad se zajedno suočavamo s opasnošću. Može? Najbolje prijateljice zauvijek? Zauvijek. Zapravo. Opa! Narukvice prijateljstva. Nisam znala da si tako vješta, Grano. Brišimo odavde. Sofi, nisu li tu prije bila vrata? Izgleda da se suočavanje s opasnošću događa prije nego što smo očekivale. Sofija! Ljudi, gledajte! O, joj. Nije li to dragulj kojeg ste našli u hramu iz vaših narukvica? Da. Znala sam. Gle, to je mrkulj. Poseban dragulj koji privlači i upija Mrkoliju. Brzo, narukvice! Ako ga ponovno spojimo, možda će upiti svu Mrkoliju iz okoline. Zapravo, sad nemamo svoje narukvice. Pa gdje su? Bingo!
Slobodno se saberi kad god si spreman. Uđi unutra i pazi. Preslatko. Moj si. Mači kašalj. Ava, misliš li da ću večeras doći na pletenica party? Onda ti moram nešto reći. Dođem kasnije. Scarlett, netko je tu! Izabel, nisam rekao da je Ava skroz u pravu. Samo sam rekao... Da ja grešim. Rado bih završio ovaj razgovor. Ček, to je Valentina. Kao da je u frci. Halo! Hoće li mi itko pomoći? Valentina, već smo pokušali plan s lažnom opasnošću i znaš da je propao. Mislim, ti rekviziti su sjajni, no trebaš malo poraditi na glumi. Joj, tupane! To su Gavranzelini pomoćnici! Uzeli su vaše otrcane narukvice prijateljstva i bježe s njima! Hej! O, bok! Hvala što ste ih ostavile. Da, olakšale nam posao! Hajde, ja ću pomoći Valentini. Ne dozvolite da pobjegnu s njima! Hej, pazi! Reci njima! Hej, svi idemo na isto mjesto. Ovo nije utrka. Eno ih! Nećemo im pobići kad imaju te noge. Zivi, zabavi ih. Evo prilike! Pazi! Što je to, Ava? Rekla si da je prilika. Da, prilika za nas! Pazi! Izabel! Pustite mene! Što si učinila? Kako sam ja kriva? Dosta! Vas dvije na klupu. Ostali će ovo riješiti. Oluja! Joj, stvarno su se posvađale. Ha? Zaustavio si jahače. Oni su se zaustavili sami. Možda trebamo plan? Plan je uhvatiti ih. Zato mi nemoj smetati! Ti nisi uvijek u pravu, da znaš. Gle! Hajde! I opet se srećemo. Jahač jednoroga. Vale, izvuci nas odavde svojom vodenom čarolijom. Vale, što se dogodilo? Zašto si takav? Ajme meni! Ne misliš li da je cijelonoćno treniranje iscrpilo tvog jednoroga, ha? Ovo je moja krivnja? Sama si to rekla. O, Vale. Prestani! Prelijepi smo da budemo klopa!
Pustite mene! Zvijezdo! Idemo! Izvoli, stari. Koliko god da je to dirljivo, i dalje smo u frci, sjećaš se? Ovo ne može biti gore. Pazite! Pogriješila sam. Ovo je gore. Nisam raketni kirurg, no ne bi li ovdje trebao biti most? Da, pa čini se da je izgorio. Duga priča, ne trebamo dalje o tome. O, definitivno trebamo o tome. No prvo trebamo o tome kako odavde. Primite me! Zvijezdani brzaci odavde izgledaju mnogo veći. I mnogo valovitiji. Čekaj malo, što? Valovi! Vale, možeš li ono... Nažalost, naš jedini vodeni jednorog trenutno treba odmor. Hej, ja sam kriva, ne on. Žao mi je, Vale. Nisam te smjela tako forsirati, no toliko sam zapela za pobjedu u glupoj utrci. Ali to nam ne treba. Za mene ti si već pobjednik. Nažalost, Val treba odmor. Pa, nećemo samo sjediti. Trebamo pokazati učiteljima da možemo savladati stazu. Oluja može podići temperaturu i ispariti vodu, no treba će koja minuta. Je li mahovina biljka? Možda svjetlosti most? Vale, ti ne trebaš. Dobro, s tobom sam. Bravo! Sjajno ti ide, Vale. Znam da ti to možeš. Bravo, stari! Bio si sjajan, Vale! Što reći? Najbolje. Juhu, bravo svi! Primjer je gotovo, utrka se nastavlja. Bok! Da, to je bilo očekivano. No, doista trebamo stići do cilja. Prošećemo. Zaslužio si odmor. Čestitke na uspješno prijeđenoj stazi kušnje. No čini se da nam nedostaje jedan par. Izabel i Val su na začelju. Baš čudno. Samo zato što su nas spasili od zvijezdanih brzaca. Koji je smisao pobjede ako ne možeš likovati? Uništili su je! Pobjeda je nagrada sama po sebi. Kasnije ću napraviti trofej. Pa, rekla bih da je ovo bila uspješna vježba. Srećom, pripremit će vas za ono što može doći. Ponovo nas gnjavi, ha? I dovela je prijatelje. Izabel! Otkud je to došlo? Što sam učinila?